That's why we're campaigning for the mandate of Reserve Bank to change. The bank will give you 2 million to buy a car and 2 million to buy a house. But they will not give you 500,000 to open a spaza shop. Because when you open a spaza shop, you're liberating yourself. You're going to be self-sustainable. President, kuna match and match. And as long as you win, yi fambelana na leswi va nga ku suluhiseni amsambutsi wa pasi kwala ndleleni. Oh, sisinifikele mara ntshama ni khomi. It's like malahla ya South Africa ya Israel. Because it's business to business. It compare. It's like South Africa government seems to be powerless. Mara shuburisi. Ngoba ku wafika kunzile watima ka parafini. Shuburisi. Baku scientifically wafika kunzile watima parafini. Ungelumeki utima parafini. Mana hina eka Shangan Gang Podcast Network. Hira vumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12. Mi nga kayeli leswi. Hi swi twini mi swi twini. Hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza. Kasi ra vumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya. Hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la sonta rin'wana na rin'wana ra vumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki. Hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. Rhandza ku xeweta balandzeri va hina va ka Shangani Gang Podcast aka platform ta hina ta ku hambanahambana sukusela aka Twitter, Facebook, ne le ka Instagram, hi nga rivali le ka main platform ya hina ku nga YouTube. Byelani makhelwana n'wina a subscriber, hambi u nga ri makhelwani khazi, na swigangu mi swi byela swi va subscriber ku ri hey swi le ku kayeleni. Namuntlha hi le ka session yin'wana ya matimba ngopfu. Principal leyi a yi lava ku hi hetela na nkarhi mara before ni nyiketa n'wina mi kota ku tivisa vuyeni bya hina. President, ku na match and match ene nhlonge ya n'wina yi fambelana na leswi va nga ku suluhiseni amsambutsi wa pasi kwala ndleleni. Oh, sisinifikele mara ntshama ni khomi. Principal tambutile ka n'wina. Swona ma rikana ha khensa swinene. Na ku xeweta vahlaleri va Shangan Gang Podcast Network etimoyeni ta mune ta misava laha ku nga na vanhu va ka hina lava va twaku ririmi leri hi ri vulavulaka. Hi vulavula hi ririmi hi karhi hi vulavula hi timhaka ta nkoka swinene esikwini ra namuntlha. Swi hambananga kambe namuntlha hi na vuyeni byikulukumba swinene, vuyeni lebyi byi nga ta va kha byi hi nyika tinhlamulo eka swivutiso leswi hi nga ta va hi karhi hi swi vutisa. Hi ta va hi karhi hi languta kusuka eka timhaka ta Iran, hi languta timhaka ta PIC, hi languta mhaka ya GEMS, hi ta languta timhaka ta Congress leyi nga kuteni ya COSATU, hi tlhela hi languta SACP na ANC, hi ta languta swilo swo hambanahambana. Mi nga rivali leswaku xivutiso lexi nga vutisiwa hi Marikana i xivutiso xa nkoka ngopfu ku ve se tshama va hlangana na van'wani va va byela leswaku va humesa pasi na hina van'wani va hi hlangana na vona, hi tala ku hlangana na vona minkarhi yo tala ku fana na la n'hweti leyi nga hundza. Mina ku tsundzuka leswaku ave 30 ta June hi fanele hi kumeka hi nga ha ri kona hina i nga ri hi na timanyana. Se
hi ti 27 yo vela hi longa hi swivona kasi hayi a ko va na nchumu ngopfu Yeah. kambe namuntlha hi ta va hi kha hi tlhantlha timhaka leti ti nga ta koka swinene kambe eminkarhini yo tala tanihiloko mi swi tiva leswaku hi rhanga hi kombela leswaku vuyeni bya hina byi ti tivisa president vanhu vo tala vo tiva leswaku mupresidente a va mi tivi ku ri mi huma kwihi a va swi tivi leswaku kumbexana mi nga mi kha mi huma switandini a hi swi tivi na hina se mara lexi hi aka switandini swo tsakelaka pimiwa hi magoza Yeah. ka switandi swo pimiwa hi magoza hi ta kombela leswaku mi ti tivisa ku hi n'wina mani mi huma kwihi lexi nga endla ku mi za mi kumeka mi ri la joni i cini hi ku hayi hinkwenu la hi tindlela to hambanahambana ngopfu ku fana na mina loko ni fika la joni laha a ku ri timhaka ta ku ri ni ta 2 days mara ni swi vona ku loko no tlhela laha ni nge he vuyi se n'wina mi ta hi hlamusela kahle ku hi n'wina mani mi ta hi kwihi hi ndlela yaleyo hi ta teka swivutiso leswin'wana endzhaku ka loko se mi ta va mi hi hlamuselini ku hi n'wina mani no inkomo ba xewetana vahlaleri va n'wina ya impela ni huma standini mina hi mina Michael Madala Xingange rin'wana vito va ri ni Misaveni rin'wana vito va ri ni Nyawuzawa na mavito ya ku hlayanyana lera Madala i Madala mhaka ku mabizweni wa mina i Nyawuzawa Misaveni loko se ni swi landzelerisa i mhaka ku ni munhu loyi ni tlhandlamaka munhu loyi a nga le misaveni a nga ri ku hanyeni kambe ni huma eLimpopo xifundza xa Limpopo khale loko ni beburiwa a ku ri leswi hi swi vitana xifundzankulu xa Gazankulu ku nga a ku ri Homeland leyi a yi rhangele hi va HWE Ntsangu hi se nkarhi wa kona xifundzatsongo xa kona a va xi vitana Ritavi lexi sweswi I'm sure xi hlangane na swin'wana va swi vitana Mopani mara ku ri Ritavi xifundzatsongo lexi ni humaka xona xa hala va Nkowankowa hala na va ka Mhlava eka hosi Chief Mhlava wa vumbirhi ni nga ku va nga ku wa vunharhu sweswiwani eka ndhuna Xigoloza mi tiva tindhuna Xigoloza eka Vuma Mchayi nkarhi wa kona loko ni beburiwa ku ri Vuma Mchayi emugangeni lowu va vitanaka Mafarana I'm sure n'wina hi ku mi swi dyondzeki mi nga va mi hlayile tibuku tin'wana va ti vitana Nene ya Mafarana ti tsara wa Frederick Khotso dyondzisi lonkulu na un'wana wa ri wa le ka Maxwa Munghana Lonene hi laha ni humaka kona mina eMaceni eMafarana hi lo munhu humaka kona se impela noma switandeni i vile nkarhi wa kona masiku lama switende swi pimiwa hi ti-tape va ri 30 by 30 meters nkarhi wa kona a ku hlayiwa magoza ku boha magoza loko hina hi beburiwa nkarhi wa kona ka vo 1971 a Joni loko ni ta za ni tlhela ni vuya because ku ve na nkarhi wun'wanyani in the 80s ni ve kona la Joni ni ri un'wana wa lava hi ku ya hi minawu ya South Africa hi swi vitanaka child labor ni ze ni va un'wana wa ti-child labours la South Africa ngopfungopfu la Joni la ni tirha ka leswi hi swi vitana ti-contractor swa ti-building loko swilo swi karhi swi tika kaya because a ku yiwa henhla na le hansi swi nga tshamisekanga nkarhi wun'wana hi pfa hi famba hi ya eMalalana hi khandziya tilori ta mimovha hi ya kha mimovha hi ta kota ku vuya hi kuma swin'wana ku hi ta kota ku kuma buruku ra ku ya xikolweni lembe leri landzelaka mara ni vuyile haleni Joni hi 2014 endzhaku ka loko hi fambile timhaka ta xikolo ta primary na ta secondary ivi hi sungula ku tirha vuma 1995 loko se hi tirha almost officially hambileswi a ka ha ri leswi hi swi vitana ti-casual labor loko ni sungula ku tirha a ku ri nkarhi wa ku cinca mfumo kusuka ka the apartheid to democracy 1995 ni tirha ka office yin'wana khale a hi vitana office ya chief minister mara nkarhi lowu se ni nga sungula ku tirha wona so a yi vitaniwa the premier's office even though a ka ha ri le eGiyani parliament ku ri le Giyani parliament
so ni vena van'wana lava va nga vona ku cinca ka kumbe va nga campaignela ku cinca ka milawu ya vatirhi because loko ni sungula ku tirha a ni ri casual labor a ni hola hi time sheet a ni hola loko ni ye entirhweni a ni tsala ku tsaliwa laha ku hayi loko ni nga tangi siku rero swa ka ni holi a ni nga ri na swona swa ku hola loko ni ri leave na ku nga na leave so until ku va na transformation around 96 97 in the main ivi munhu a tikuma a permanent wa kolomo ka vo 1998 eka Department of Health se yi sungula ku nghenela muzavalazo because anakeni loko a hi kula hi ri vanhu va muzavalazo a hi inspire hi tipolitiki ta vo Youth League ta vo PAC ta vo ANC ta vo SACP ti langutisa ti landelela se munhu a ri nkulu 1994 hi votile so ingena mtirhweni mvotele Mandela kahle mi nga rivali ku vula hayi ku na xitori xikulu ni nga xi hlamuselaka loko va na nkarhi ni votele Mandela ni campaignele Mandela so haleni Joni hi tiseku so from 1995 hi tikume hi ri van'wani va ku yimela vatirhi a va ti byela ku hi ti-shop steward hi nga famba hi swiyenge hinkwaswo branch region province eka nhlangano wa vitanaka National Education Health and Allied Workers Union loko karhi hi forma ya suka ku ri na tinyoni ta ku tala ta ti-homeland ku ri na tinyoni ta ku tala ku ya hi ti-sectors lava i health workers health and allied workers lava i transport and general workers lava i yini se COSATU loko yi ta va mitsundzuko hi 1985 yi fomiwile ku byela ku a ku fomiwe a one giant public sector union ku ri xi nga hetela ku va ku ri ni hawu so ku ri hina hi nga yi tisa eka ndhawu liya ya hina ya Gazankulu ya vo Liwakgomo ya vo Giyani tani mara fast forward ku hlamula xivutiso ku ni lava yini Joni andzhaku loko ni ta va ni rhangele ni hawu eka province kusukela hi 2008 hi 2014 ku ve na special congress xa ni hawu because hi 2013 ni ve na national congress mara 2014 ku va na national general elections four wa ti-office bearers ta hina ku ri general secretary at the time second deputy and the first deputy president na national treasurer va tikume va famba va absorbiwa hi government swi boheka ku hi sala na varhangeli vambirhi ntsena so eka special national congress munhu a tikuma hlawuriwa a va first deputy president so from that time up until sometimes few months ago this year munhu a ri ka vurhangeri bya National Education Health and Allied Workers Union sweswi wa khomile nyana la ka COSATU as the first deputy president from 2018 a hlawuriwa nakambe 2022 we are going to a congress next month for another congress leswi nga ni tshamisaka kambe ku tirha ka Department of Health a Limpopo a Tzaneen exibedhlele xa xivitanaku i Van Velden Minus awa ambani me vula ka swi lavona ni mabalance vula ka swi lavona principal manager ti transport kwale no a hleketa ku nese swi tikomba namuntlha hi ta va hi ri na swo tala ngopfu leswi hi nga ta va hi kha hi vulavula hi swona hi ri na ku tshemba ku hi ta kota ku hi swi compressa ka xikarhani xexi hi nga ta va hi ri na xona ni twimi ku mi huma Amafarana ma vona Amafarana laya ni tsundzuka loko na mina na ha kula mina ni laha ni tshama kona ni tshama Jim Jones se laha ka xitarata xa ka hina ku na kun'wana ve ri le ka Xilavadlayi ku tshama ku vhaka ntombi yin'wana yi huma Mafarana se mi kuma ku ri laya ka Xilavadlayi a ku ri na bra mina va ku ri smart ivi ni meka sure ku ri sisi luya wo saseka na ringeta ku n'wi vulavulisa so mata ku ni n'wi vulavulisa ni kuma ku a ni byela ku ri hayi u nga chavi a ni ku na so ku ta va ku ri na bolo hi sota wena lexi u fanele ku endla xona u fanele u swi tiva ku loko ni ta laya swi la ta vula ku ri sweswi ni nge ku hlamuli loko ni ta laya ni mbali rhoko ya rihlaza swi la ta vula ku hayi se tshamisekile loko ni ta ni mbali yo tshuka swi la ta vula ku ri sweswo swa feyila sweswo
kuma ku a ta mbali yo tshuka na sweswi a na hela ngi swi voni ku heleli kwihi se mara hambi swi ri tano president hi ta sungula ka mhaka ya le Iran laha hi lava ku kota ku twisisa leswaku tanihi vurhangeri bya COSATU na lava va nghenelelaka ngopfu ka timhaka ta vatirhi mhaka leyi ya tinyimpi leti nga ku humeleleni ka Iran n'wina position ya n'wina i yini Okay, xo sungula nyimpi leyiwani hi leswi hi swi vulaka hi ririmi ra xidlayihlampfi ku i imperialist war. I tinyimpi leti ti vangiwaka hi matiko lama ma lavaka ku fuma misava hinkwayo va ri voxe. I vanhu lava va nga tshama va hlangana kun'wanyana va decide ku va fanele va dividelana misava ku fana na continent ya Africa. Nyimpi ya le Iran lexi nga fanelenge ku xi lahlekela i ku a hi yona ntsena leyi matiko lama hi vulavulaka hi wona ma nga le ku yi targeteni. Ma nga va ma endle ku hi rivala ku hi vulavula so ku na nyimpi exikarhi ka Ukraine na Russia. Ku na nyimpi ya le Palestine leyi ku nga na malembe hi ri karhi hi lwa ku ri ku liberatiwa vanhu va le Palestine. Hi vulavula so ku na president wa tiko ra Venezuela xikan'we na muringani wa yena loyi na yena a nga mulwela ntshunxeko in her own right lava va nga le jele ya America etikweni rin'wanyana va nga zangi va ya America va commita a crime kambe va kidnapile emakaya ka vona. Ku na blockade leyi nga kona eCuba. Hi vulavula so tiko leri ra Cuba leri ku nga rona ri nga nyika mpfuneto wa hinkwaswo leswi lavekaka eku lweleni ka mintshunxeko ya matiko ya Afrika na matiko hinkwawo kandza na mimirhi na madokodela na hinkwaswo ri le ku xanisekeni so because ku na economic blockade. So i nyimpi leyi nga na van'wankumi, i nyimpi leyi nga na vanhu lava va nuhaka ngati nkarhi hinkwawo, i nyimpi leyi vanhu lava va lavaka matimba. So position ya hina ku a yi fanele yi nga vi kona. Position ya hina ku matiko ya misava lama lavaka ku tshamiseka leswi swi vitanaka ku rhula emisaveni kumbe world peace a va fanele va hlangana va endla leswaku va yi lwisa. In fact loko hi languta a ya ha ri kule na ku tshinelela etimhaka ta ku va na leswi swi na ku nyimpi ya misava kumbe world war because loko attackiwa Iran ku attack Cuba ku attack Venezuela, South Africa yi le ku xungetiweni ko tala ngopfu hi the very same America hi le ku panichiweni hi ti-tariffs hi le ku panichiweni hi ti-sanctions hi le ku panichiweni hi ku xungetiwa ku AGOA yi nge hi pfuxetiwi. Un'wana loyi a tikumaku ngaku u trader kumbe a endla swa mabindzu na tiko leri nga ku ri lwanisa na America i tikuma a ri ku xungetiweni. So unfortunately yi fike hi nkarhi lowu yi nga na murhangeri kumbe president wa tiko leri loyi hi nga swi veka ku a nga teki kahle Damaphilisi a nga teki kahle. So economy ya misava yi le ku xanisekeni. So tanihi COSATU hi le ku yi condemneni nyimpi leyiwani. Tanihi COSATU hi le ku endleni leswaku at the level ya trade union movement but also at the level of the states including some economic blocs like BRICS, what we call the global south. Va fanele va unite va kota ku sirhelela because the reality i ku a swi nga heleli America, a swi nga heleli Iran. It was Venezuela tolo, it was Cuba tolweni, it was Palestine rin, it was Iraq the other time, it was Libya the other time. Kutaba South Africa mzuku, kutaba Zimbabwe, and so on and so on. If we can unite as a world to push back, there's no telling kuri inyimpi ila kuni. Isibona kuri inyimpi ya kulava swichelo, kumbe timinerali, inyimpi ya oil. Because matiko man'wanyani ma kota ku trade na Iran kuri va kota ku kuma oil direct. America ayina oil. Mara they are the most
oil consumers in the world. Baka bangarnat oil reserve. Yeah. Because and abayishabi lo bayikuma kho. Bayiteka enkano. Bayiteka enkano eVenezuela, balakuteka oil enkano eIran. That's how we interpret the war between both Israel, America, and versus Iran and versus the whole of the developing world. Labanga anti-imperialist and anti-aggression, as it were. So loko hi langutisile president ku na mpfhuka kumbe distance yo karhi kusuka America mi ya Iran, meaning ku ri America a swi ta yi tikela ku yi nga va yi attack tiko ra Iran yi ra America, kambe tiko ra America ri na matiko lama va nga ku ri pfuneteni ku va ri hlasela tiko ra Iran. Hi vulavula hi tiko ra Israel leri nhlangano wa COSATU ku nga va nkarhi wo leha kha va ala ku ri ri fanele ri va na vudyelwani na tiko ra Afrika-Dzonga hikuva kha ri xanisa vanhu va le Palestine. Ku na matiko man'wana lama na mona ma practice-aka religion ya Islamic lama fanaka na rona Iran. Xana ku nga va ku ri yini lexi endlaka ku va na ku xavisana ka xin'wana manani ngopfungopfu ka matiko mo fana na vo Qatar, Dubai na malama nga kwalaya hinkwamo? Middle East. No, not only kuna mpfhuka, but tiso ku America engata pfuka ihlasele Iran on its own. Ya chava nokuchava. Ya chava ya. America ifamba ibhula vanhu lava yi tivaka ku ri a va na matimba ya ku titlheriselela. That is why loko va ya Iraq with the pretext ya ku kuna weapons of mass destruction and va kha va swi tiva ka a ku nga ri na nchumu. That's why they go to Cuba va ku ma-terrorists va endla yini, but they know ku ri there's nothing dangerous towards America. North Korea and Iran have long said we are ready, we have nuclear. They have not hidden that. Yeah. And they know ku ri va nga yi tirhisa at any time. So they needed allies. So the strategy that America va nga xi tirhisa over the years, which is what SADC must be very careful of. Loko va famba va build that army base. Yeah. Eka matiko man'wanyana. Near surrounding the country leyi ku nga a long-term target ya vona, kumbe a strategic target ya vona. Yeah. So they strengthened Israel because in the Middle East, which is where Iran is. They built the army in Dubai, as you say, because there's a Middle East. They're in that area, like they're doing in around here, in Botswana. Africa, in Botswana, maybe in Swaziland and so on. But not in jail. Swaziland, the most dangerous criminal in the world. But this Swaziland, you wonder what is the logic of that. Yeah. So, of course, it's an economic interest of many countries. I mean, Israel as South Africa, we have always characterized that as another apartheid system. Yeah. That is conquering Palestine, annihilating Palestinian as a nation. That's why we called them genocidal system. That is why we took them to ICJ. But abangata skota kuendla va one Israel. Bas endla tano ku tirhisana na ku strengtheniwa hi America. That's why time and again loko ku yiwa ka United Nations Security Council kumbe yini ku fanele ku votiwa ku va na a resolution leyi faneleke condemn Israel for what they are doing. America ya vita no. So because of the system that is untransformed, that is the multinational multilateral institutions like UN. So to kuma it very useless ko inga kota ku punisha matiko kufana wala. So we even suspect koronalo kuba ngena a Venezuela. There could have been some form of a inside job and selling out of some sort because the economic interests, yamatiko not individuals, leaders, sometimes you overtake the national sovereignty interest. I mean, America seeks to dominate the world. Maraba famba allies. So if they get to the UAE, which is Dubai now, they get to Israel. Israel wants to dominate, just like America wanted to dominate. So they found something in common,
and then va kota ku tirhisana among themselves to make sure that va kota ku attack Iran. So that's what it's happening. In fact, it's a economic interest, but na vona va ri voxe, like I said, America has got more soldiers outside America Yes. than in America. They poke wars because wars also bring business in America and their allies. Yeah. Because the manufacturing of armaments, but kuma mali va endla business loko ku ri na nyimpi. And Israel itself, look, u cheka sweswi, there are a lot of Africans Yeah. lava yi nga va conquer. I mean, at some point, Israel was had an observer status at AU. You ask yourself why. Why? Yeah. You understand? At some point, there are Africans that are having treaty with the Israel because the citizens of Israel, they cannot win this war on their own. And in any case, they don't want their children to be dying all the time. Now they're using us as guinea pigs, as it were. Yeah. So that's basically, as I said, blood-sucking, bloodthirsty, imperialist aggression nations that they want to conquer the whole world. Kuna mahemu ya leswaku tiko ra Afrika-Dzonga hi rona ri xaviselaka tiko ra Israel timhaka to fana na malahla na swin'wana na swin'wanyana. And na sweswiwani nyimpi leyiwani yi nga ku yeni amahlweni, onge hi nga ku tiko ra hina ra ha ri ku xaviseleni ka tiko ra Israel malahla lama ma pfunetaka maybe ka timhaka ta gezi na swin'wana na swin'wanyana. Xana COSATU yi ri yini hi mhaka leyiwani? Mara mi nge se hlamula, ku na tikhampani ta ku tala ta ku huma Israel leti COSATU yi hamba yi ku vhivhena hi ti-boycott na swin'wana na swin'wanyana. COSATU yi ri yini hi mhaka leyiwani? Hi ku nyimpi leyiwani yi le ku yana emahlweni, vanhu va le ku dlayiweni, and handle ko dlayiwa ka vanhu yi vuya na xiave economically aka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Ti-interest rate ti gonyile, xavo wa petrolo kumbexani mafurha na wona wu gonyile na swin'wana na swin'wana. Mara COSATU yona position ya yona yi ri yini loko yi twa mahemu ya leswaku tiko ra Afrika-Dzonga onge ra ha yisa amahlweni vudyelani bya ku yisa malahla aka tiko leri ri nga ku dlayeni aka vanhu, not only a Iraq, mara hina vanhu va nga, I mean not only Iran, mara hina vanhu va le Palestina lava va nga ku xanisiweni hi minkarhi ni masiku hinkwawo. Ku na vana va nga ku dlayiweni va nga endliwangi nchumu, ti-journalist na swin'wana na swin'wanyana. No, in so maybe before ni taka position ya COSATU, but analysis ya COSATU i ku swin'wana leswi nga fambi kahle since 1994 i ku hi tikume hi cukumeta vuhina bya hina as a South African nation before the 1994 loko ha lwela eku chucheka hi karhi hi kuma ku supportiwa hi matiko ya le handle. By matiko ya le handle, I don't mean governments, but I mean people-to-people solidarity, which is what we used to enjoy as a South African liberation movement, or in the struggle for South African liberation. Now, that thing, once in Geneka Mfumu, we relaxed. We then moved into a state-to-state relationship. The liberation movement consciousness and attitude in terms of the international policy relations began to change to subordinate itself to a government-to-government relations. Our economy it's a mixed economy. It's an open economy. We are friends with everybody, at least at the level of the government. Sweswo swi endle ku va na ku pfuleka ka tikhampani leti mi vulavulaka hi tona, kumbe trade relations between South Africa and many countries, some of whom are practicing huge human rights violation, like Israel, as you say. It's a long campaign. COSATU campaigned long and hard, as you say, we must boycott the product that come from Israel. There was a time when our consciousness was high. La Batiri, the member of the COSATU, Satao,
ati ala ku chicha tinhundzu leti ti kumaka ti huma eswikepeni swa ku huma Israel Yeah. as a part of protests. Yeah. I ala at some point ku xava ti-product to karhi eswitolo swo karhi a ku targetiwa switolo swo karhi. Unfortunately it was limited Yeah. because when you come to think of it now a wu ta nghena for instance Woolworth u endla whatever we're doing mara loko heta u ya nghena ka Bokate u xava Bokate you know loko huma wa na Coca those things it became Yeah. a huge thing. Became a mirage that you could not. But the campaign is still on. Unfortunately, the institution later at the end, later about BDS and so on, so this is weekend. Yeah. But COSATU in a recent meetings like Central Committee and so on, and now that we're going to Congress, we are refining our policy. That campaign, he take the Seneca Central Committee, the 8th Central Committee last year. We finally the big international day. Ya this thing. Yeah. It hemola matwini. And at some point COSATU hosted a global seminar on Palestine. We're confronted with that with a lot of people. It does look like it's true. We have made the necessary noise through NETLEC, through government, through parliament. South Africa must desist from doing that thing. It's like so it's like Malahla South Africa, Yaya Israel, because it's business to business at the Kampala. It's like South Africa government seems to be powerless, but at the same time, utakumana allegation in the midst of the problems we have with America and Venezuela, there's also an oil that has been sold to Israel from Venezuela. When you check, you find that it's not the government of Venezuela that's selling oil to Israel, but there are private companies that buy oil from government. From Venezuela. Yeah. It could be American, it could be any company. That company then sell oil to whoever they want to sell. Yeah. So that is an issue that needs a really big campaign, but did to conscious task. But the big issue I'm raising, as a nation, are mobilized like we were mobilized before about the international solidarity. But COSATU condemns that. COSATU is investigating, and COSATU is conscientizing its members to refuse to participate in anything that is going to contribute kore bana van'wana va matiko man'wana va tikuma va dlayeteriwa hi ndlela va dlayiwaka yona by Israel in Palestine. President, mitwini mi veki perspective ya very clear. Hi ri na ku tshemba leswaku vahlaleri va hina va ta va koti ku pick up something laya. Mara hi ku hina ti sub headings ta ku tala. Se sweswi hi ta tsutsumela ka mhaka ya PIC leyi ku nga yona yi manejaka timali ta vatirhi kumbe vatirhela mfumo yi nga va kha yi maneja kwala ku 3.6 trillion. So mara kona kwala ka PIC swi tikomba onge ku sungula ku va na ti-controversies leti ti va ku kona leswi vulaka ku ri loko ku va na ti-controversies letiyani COSATU tanihi vandla leri yimelaka vatirhi ri fanele ri va na ritu mi va na ritu mi kota ku mi basisa vanhu ku ri ku humelela yini i cini leswi humelelaka. Ku na Patrick Dlamini loyi a nga CEO u suspendiwini swi tikomba ingari ku na ku nghenelela ka swa tipolitiki. Xana mi nga va byela yini vahlaleri kumbe vatirhela mfumo lava va nga vekisa timali ta vona va tshembaka leswaku loko va ya pecenini timali ta vona ti ta va ti ri ta ha ri kona ti nga kumekangi ti vaviseka na swin'wana na swin'wana. Kumbexani va nge se hlamula president ku na mutshami wa xitulu tatana David Masondo u resign loyi a nga langwa matumu kwala ka PIC. COSATU yi ri yini loko munhu wo fana na David Masondo
loyi a nga ri communist aza a teka matomu aku you know what leswi a ni nge he swi yimeli. Well, kuna swo tala swi humelela ka PIC and unfortunately I si kuma nkarhi wa ku now that board yi nga resign because mi vulavula nti tatana David Masonda ku ri chairperson, tatana Mgwena Maluleka ka ku ri deputy chairperson. Bona na CEO na van'wani va the board members at some point ba ve ni kuta ka Cosat House va na briefing na vo for about 3-4 months ago. Loko ku va ku sungula ku va na mahemihemi scandal swi humanyana ku ri ku na corruption and so on, va hi tshembisha va hi assure ku ri va le ku landzeleriseni ka swihehlo leswi nga kona. Va ringeta ku hi kombisa magoza lama va nga ma teka ku ringeta ku assure ku timali ta vatirhi ti secured. Mi ta tsundzuka ku timali ta vatirhi ti manager hi government employee pension fund. Mara PIC it's an investment company. They invest and so we now some other problems investment ideology I want because it's like aba invest ka ndawu ya right. Mara it's a discussion for another day laying aba hi ri na vona. Ive swi ihlamarisa loko se ku va na ku suspendiwa ka CEO loyi a va te na yena va ta hi briefa ku va le ku tekeni ka magoza kahle. Va sungula ku resign loko hi lavisisa hi vona kuma nga ku va kona vungheleli swa politics ku va na ku kwetlembetana ka minister treasury la ku teka vulawuri eka mafambiselo ya PIC. Ku na ku kwetlembetana ka ku la ku teka vulawuri ka ku thoriwa ka the executive for instance investment chief investment officer van'wana leswi swi fanele swi ri independent. Lero i swilo leswi nga tshamisekangi kambe lexi hi nga xi kuma ka nkarhi wa sweswi ku ri vatirhi loko va fanele va va na ku va nga la ku retire kumbe something swi tikomba nga ku va nga va timali ta vona ta ha hlayisekile kambe swi na nkoka ku PIC ti kuma yi ri mavokweni lama kahle va strong because hi ku ya hi hina yi pfuna ku kula ka economy. Hi ve hi endla xibumabumelo ku ri a ku hatli ku simekiwa board leyintshwa because tatana Masonda ngolo famba ri one fambe na the board members then ku simekiwa board leyintshwa ku hatla ku endliwa leswaku kumbe xana mutshama wa xitulu wa board ave munhu loyi a nga timela ku va nga ri independent ku nga vi ku ri munhu loyi a huma ku ri n'wana wa tipolitiki tanitani. Hi endla xibumabumelo ku ri ti-investigation leti ti nga kona leti va kokelana ta ku hi toho un'wana ku ti right un'wana ku ka ti right a ti ye mahlweni ti nga tshikiwi. Hi tlhela hi kombela swa ku president a endle proclamation ya SIU ku yi nghena yi kota ku investigate hinkwaswo swihehlo leswi swi nga kona ku ri ku ta kota ku recoveriwa timali leti nga va ku ti luzekile kambe na ku kota ku pfariwa corruption leyi nga kona. Hi leswi ka nkarhi wa sweswi Cosat yi angulaka swona kambe a swi tshamiseki because vatirhi va that's why mi kuma ku vatirhi van'wana loko swi humelela swi ri so va tshika na mitirhi va tsutsumela ku ya casha timali ta vona va hleketa kumbexana ti ta tikuma ti nga ri kahle. A hi ta proba ya mahlweni mara hi fanele hi vona ku ri hi cover hinkwaswo hi ku mfanele plus na muyeni wa n'wina se tin'wana mi ringeta Mara principal kuna question ya koka before hi suka ka PIC. Tatana Mgwena a ku ri munhu loyi a vonakala a suka aka labor. Tatana Masondo i munhu loyi a nga kula a kha dzaha Karl Marx ku ri Marxism. Ni ta khota vanhu lavambirhi ntsena. Xana loko mi tisa swibumabumelo swa leswaku ku fanele ku fomiwa or ku simekiwa bodo yintshwa vatirhi va ta va na munhu loyi va nga ta ku this our deployee aka that particular board ku fana na tatana Mgwena or munhu wo fana na Masondo loyi a nga kula kha Marxism ku ri a ta kota ku reason kahle na vanhu lava because you will understand and agree with me ku ri loko hi vulavula hi public investment corporation vulavula hi mali. Loko munhu a nga tolovela ku khoma mali loko sa yi vona you get swallowed se yi nga ha vulavuli xi Marxism i vulavula ririmi rin'wanyana. Xana Cosatu
yi nga tiyisisa yi ku yina ka vatirhi or aka vatirhela mfumo ku mali ya n'wina ha ta va yi kha yi vekisiwa hi ndlela ya kahle because ku na mani na mani na mani na mani ku na matihlo ma so lama hi nga ma yisa kumbexani to hayi president simeka hambi wo teka vanhu va suka ka GNU va vekela laya a hi na problem. Ya mi nga tlhe maybe mi katsakanya hi ndlela leyi mi tlhela mi hi kombisa ku kwalaya ka swikandla leswi nga ku humeleleni laya i cini leswi hi nga swi dyondzaka ku swi kota ku swi nga ha koti ku swi humelela ku ya mahlweni ku ri that particular unit yi kumeka yi tirha hi ndlela leyi nga fanela. No vatirhi va ha ta va ri kona eka body liya swi le ka act kumbe ka nawu ku PSCBC kumbe component ya labor yi fanele yi va na vayimeri at least vanharhu. A hi ri na 3 2 from Kosato and 1 from Fedusa. Tatana Mgwena a ku ri one of them, and then hi tlhela hi va na nkateko a tikuma a va mpfuneti wa tshama xitulu, and then a ku ri na van'wanyana va ri kona na va kuma kun'wana. So swa boha ku as labor at the PSCBC level hi tinyoni hi hlangana hi humesa munhu un'wanyana. Again loko hi karhi hi lobby ya president no minister loko a karhi appointa but leswi vitanaka ti-ministerial appointees ha swi kota ku bumabumela van'wana lava va nga na background ya labor even though va nga appointiwangi hi labor directly mara va nga na background ha swi kota ku zama tano ku va ri kona. So vatirhi va ta va ri kona ne matihlo ha ta va ha ri na wona. Mara loko ni xi hlamula ni xi katsana xa ku Masondo, Mokoena, Marx and so on mi nga rivali GNU hayi mayana hi GNU mi ta tsundzuka hambi ku ri minister Godongwana a ku ri wa trade union movement na yena i kula dya Marx. In fact mara yi mi jikerile I'm kona kola mara in fact loko PIC yi sunguriwa na ti-deployees leti nga ka PIC na government na department ya treasury na government hinkwayo a hi vanhu lava hambiloko va nga dzahangi Marx a hi ta vula ku ava understand the developmental agenda of the country and the role that PIC was supposed to play in the growing and developing the economy and creating jobs. That is why hi ve na challenge na yona PIC for a very long time. Even now loko hi ta va hi ve na meeting na vona ku workers money are invested everywhere else except where it matters most. For instance, a lot of workers, including public sector workers, don't have deals. Mara the mall ta akiwa at PIC. The newsrooms ta akiwa at PIC. And everywhere else. So and that in our view I look tlangeni ka role ya ku develop economy as a PIC, a developmental role it's supposed to play. Now the issue is it doesn't matter ku dzaye Marx kufika kwini zaye ku down. The issue ku operate ka system ya njhani as a country. The economic system of South Africa and the economic policy and system that government pursues. Will it allow you kuya dza Marx ya wena le vulavula Marx ya wena wa dza Marx tshe ku teka mali because the issue is good. The investment space investment company space in the country it's run by a capitalist architect. So it doesn't matter who you bring in. We'll have to follow the principles. Fanana loko sweswi loko akube na state bank kumbe akube na workers bank, the monopoly banks are not going to agree ku mi form a bank leyi nga ta tikuma yi move away from the prescripts as prescribed by the capitalist system. So it's not a question of changing the bodies and the people. Much as they will try their best. Masonda suka are deploy a national treasury. The national treasury in the country is the most reactionary institution we know in the country. It's the super minister in the country. It's not controlled by anything in South Africa, but it's controlled from somewhere else. So once we deploy
any institution, including PIC, as long as you get your mandate from the National Treasury, Yeah. forget about your Marxism there. Even though you will try, Yeah. but we can't hold you leswi accountable for vulaka that. la tikweni vo dya nkarhi la tikweni loko hi la ku vulavula ntiyiso hi hava communist hi ku loko mi languta vo Blade Zimande mi languta vo David Masondo mi languta vo Buti Manamela lava a va fanele va ri vanhu lava influenceaku communist principles a ve le ku swi koteni ku swi endla sweswo principal ma yi tiva mali n'wini ho va na vanhu lava va twisisaka communist yi tirha njhani communism yi tirha njhani mara communist ku hava because loko ku ri mali ya swi kota ku va cinca swi la ta vula ku ri vanhu valava a hi ma-communist ko va ku i ma-capitalist who have actually studied communism to speak and Yeah. make sure that they are understood within that particular context but mara ha ha ri I kwalaya think mhaka leyi a hi vulavula hi nga yi debate swinene hi Yeah. tlhela hi kumeka hi nga twanananga ku fana na loko vanhu va kha va vulavula hi bibele na swin'wana na swin'wana mara lexi faneleke swi humelela ku na institution yin'wana leyi ni vonaka ku loko ho ka hi nga va vutisi la president yeah hi ta va hi nga endlangi justice yeah ku na NSFAS president yeah leyi nga nyikiwa responsibility ya ku yi yisa vana va kusuka ka miti leyi nga sweleka and na lava va sukaka aka the working class and the poor i institution yin'wana leyi loko ha ha ri swin'we mina na n'wina hi nga ya ni le vo parliamentary portfolio committee hi lwisa timhaka ta vungungundwani bya NSFAS a yi tshama yi va stable sweswiwani Mugwena Maluleke Yeah. tatana Mugwena Maluleke na yena i langwe matomu a cukumeta a ku ha leswi ni nge swi yimeli xana tani hi nhlangano wo yimela vatirhi lowu that institution ya ku vitanaka NSFAS yi hlayisaka vana va vona ku ri va ya swikolweni mi ri yini loko xiyimo xi ri tano ku ri a ku na stability un'wana na un'wana loko a fika a tshama laha nga ku xitulu xa kona xi na mahlwehlwe xi na mahlwehlwe xi na mahlwehlwe xa tlhava laha ku tshameki No, Bonan, Ndaguranga principal, I think it will be unfair. Kuninga Samoli. mina ta tisa ku ri n'wina you are the true communist No. Hayi. And vulavuleli mina. Maybe antwakalang kahle. yeah There is communism in South Africa, and there are communists in South Africa, including those comrades, yeah Bomaluleke and Bomasondo and Blade and everybody else. yeah They are communists. yeah So it's not true kuri akuna communism in South Africa. yeah What I was saying, it's communism and communists operating within a capitalist system, not Yeah. within a communist system. yeah yeah So when they get, for instance, so I didn't say bachinche imali. When I say they operate in a capitalist they system, just got swallowed I'm not saying bafika bachinche imali. I'm saying the architecture they got, yakuba operator upon yon, yeah it's not driven by them and their communist manifesto. If you get kahle my kahle point. vo lo khandiya So my xitimela point is, xa wrong my point is, so you can be a minister from Labour, you can be a minister from Communist, you can be a minister from the ANC, and become a minister of education or become a minister of treasure. You don't come with your policies. You find the policies there. So the investment portfolio, for instance, let's give an example like Gauteng. yeah Irin Panyaza kufane kuba na State Bank. Kufane kuba na state-run pharmaceutical company. yeah Umelele. Not because I'm a Slav. He may not be a communist, he may be a communist, but that's a communist idea. But it won't happen. Because it is constrained by the system that South Africa is operating under, yeah the capitalist system. The system that is changing everyone from communism to Yeah. capitalism. Not changing everyone, but that constrains. yeah and swallows That's constraints. And swallowed Swallows is another Okay, capture. element. It's another Capture. element. It's another element. So my point is, Yeah, because you know why I'm saying this. Yeah. It's because those people do not actually have power to can actually drive their communist kind of principle. and it is not their fault. yeah It's not their fault, but It's not. It's not because they are not communist.
communists are the ones that can actually implement the communist principles. No, but principal, I'm missing one point. Let me give an example. We had Mama Bolo in Gauteng. Yeah. He was in charge of treasure, coming from the party. Yeah. But at that particular time, the party did not contest and win elections. Yeah. So who won the elections is the ANC government. Yeah. What are their policies? So Mama Bolo cannot come and implement party policies while the party did not contest elections. Let's not digress. Principal, let's not digress. Let me just finish my point. Yeah. Because Aneri, you don't have to talk alone here. Minibitani. The point I'm making is that so you mentioned NS5, and you mentioned Kulangwa Kabon, but Subamatom, the board chairperson, I'm sure he saw. So sometimes you get there, you give your best, and then you realize it's either Nitsama, Nidiamali, because now all, Kumenef Sukel. Yeah. So, I believe that's what the Tanamaloka did at NS5. That's what he did at PIC together with Mason. There was money there. They could have said, no, let's chow. Yeah. In front of Jamal. Yeah. But they felt, Jamal carry and yeah. What are these things? It's even beyond what we thought, okay, it's a system we can maybe manage, but this is beyond. Let's leave. So you can't say, Baswalo will about they left it. They sacrificed. Yeah. Almost they paid themselves out there. NSFAS, PIC, and other financial institutions are the most contested in the country. Contested in terms of the developmental agenda of a democratic state or a democratic dispensation. Because why do we need even, in fact, an NSFAS? If we're clear as South Africa, kuna problem ya education exclusion or inequality in education, and we're coming from an equal society or a history of inequality. We now entered democracy. Finally, he redressed the past. You put all resources in a Department of Higher Education, and then you make sure that the previous disadvantage. Why do we need institutions? Letting at the board, Skandan, the CEO, the funding. It is because the system doesn't want to have equal education. The system doesn't want a black child to develop to the level of the previously advantaged people. The system wants to perpetuate a division and a superior and the inferior kind of society, two societies. It's a system. That is why Nubula Magaya, PIC, it's investing where the economy, they will not. The bank, let me digress from PIC. The bank, that's why we were campaigning for the mandate Reserve Bank to change. The bank will give you 2 million to buy a car and 2 million to buy a house. But they will not give you 500,000 to open a spaza shop. Because when you open a spaza shop, you're liberating yourself, you're going to be self-sustainable. Don't want that. They don't want that. They give you money to lock you in a bond for a house for 20 years. When you are left with 19,000 to pay, they come and repossess it. They give you money to buy a car that is not taking you anywhere. When you can't pay, they'll take it. But they can't give you money to start up a business because they don't want you to compete with them. That's what this investment portfolio mentality is. And now, it's the same with health. In health. It's also this. Then the day I think you must spend about 5 minutes on the state of health. The left ideas dominate the country. They dominate the South African politics. They dominate the state. It's where we can be able to say, no, the communists are a scam or they're fake. For now, we can't say so because they've not won any elections. There's no communist manifesto that is being implemented in South Africa. But the reality is that the health of South Africa is a two-tier system. You must have money in order for you to get health. We are fighting now with NHI. People don't want NHI because they see health, sick people as a business from which they must make money.
if there's no people sick, there can't be business. Yeah. But if the state must give health for free, like the state was supposed to give education for free, it means business is not going to boom. Yeah. You can't blame communists for that. The communists are not in charge of the country and the government or the state. Yeah. Yeah, I nanguteni kambe la. Because I think ita transit. Ase anandiya makakusaya kwi. Yeah, watako Ka SAC people. Ayen ka state part. ka James. Okay, yeah, ayen ka James. Yeah. Komanyana James. Yeah. Ego bonani sweswi ne mbalabula system. Yeah. And the system loko yi karhi operate ndlela le. Yeah. James ay endleri ku yi kota ku ba yi nyika Vanhu va afford. va nga afford. Yeah. Ku va kota ku afford. Mara sweswi James ya kha ya deliver ka promise liya. A hi fanele nga va na strike. Principal. Loko a ku ri Before me tsa question ale. Yeah. Is James not a COSATU initiative? Va ta hi hlamusela. Yeah. Okay. Yeah. We went to strike in 2004 on Against yourselves. No. On 16th of September 2004, Oh, okay. Yeah, 4. Yeah. demanding GEMS and demanding government employee housing schemes. Yeah. Because at that time, majority of the public servant did not have medical aid because they could not Afford. afford Yeah. because of the salary they were earning. Yeah. And then not the housing. Lava bakumata housing allowance. People was to bond. Yeah. But which today they are called missing middles, Yeah. even today. Yeah. Yeah. So went on strike to say we want government employee housing scheme. And then it's a long story I can explain up until today. But on GEMS, we had a 1 month long strike in 2007 before the African National Congress conference in Polokwane, which we went as part of that strike demands. Yeah, demand akukubana national health insurance. ANC adopted that thing in that conference. Yeah. And then we said the build up or the building blocks, Yeah. you prepare the government led medical aid scheme. Yeah. A government led health coverage. Finally, sungula kuri GEMS. So it's true. It's an initiative of COSATU. Yes. I might even post it's an initiative of NEHAW, Yeah. by the way, Yeah. including this thing of NHI. It was a Yeah. NEHAW 10-point plan. We called it the 10-point plan, non-negotiables in the health system. Yeah. That we took them to the manifesto of the ANC. Yeah. If you remember, the 2009 election manifesto had 5 issues. One of it was health. Yeah. But what happened, GEMS, we were naive or we were deceived because we established GEMS and then kubana mfumo and then musimsholo zaba kungena so endla ngaku swilo stafamba kahle and then bana GEMS established. Unfortunately, what we didn't look deeper into it, ikuri kuna the medical aid scheme environment. It's regulated somewhere. Yeah. It's regulated. It's competitive. When we established a medical aid scheme for public servants, we put people there with medical expertise and so on and so on. They then move into the market. It's like when you establish a bank, or you want to be different from Standard Bank or Capitec. Absa Bank or Yeah. Absa Bank, and then you end up having to be regulated by the Reserve Bank and you have to behave like every other bank. Yeah. So medical aid, GEMS, it's found itself there. And unfortunately, some of the people who GEMS, they don't have experienced the problem. Let it remember that GEMS didn't experience it. In fact, the GEMS is becoming more worse than people who don't have medical aid or people who are in other medical aids that are not governmentally subsidized. It had 2 problems. Yeah. One problem is that it found itself into the Council of Medical Schemes. It found itself in the Medical Schemes Act. It found itself in this funding model, whatever, purchasing, whatever. Instead of, and then we had people
because I'm a member of GEMS, Yeah. I can safely say, yes, we had people, particularly at the management level, that found themselves swallowed and focus on what they get. So there's a No, I'm happy, Kuri. There's a Now number you of are coming to us, Kuri. The Yeah. system can swallow people. No, they I'm can. happy. there are few problems there. One of the problems, Ukuri, it became an institution at the level of management and the board that service itself. Yeah. So, for instance, in a year, people will have 52 meetings. I mean, the year has got 52 weeks. So it means every week. So it means they were meeting every week. I mean, 52, they're meeting every week. And they're paying him themselves. Yes. When we did our research before we went on strike, we found that GEMS board is the most highly paid of all the medical schemes. We also found that GEMS has increased more than Any other scheme. any other schemes. Yeah. So yeah, those are the problems that we find. So it's not saving, it's actually, it's an albatross on the neck of the, So President, that board, yeah, GEMS, you're not the worker leaders. yeah. Or swiro so suka ka mhlangano yo karhi ya union tin'wana leti hi nga ta ka hi nga ti vuli ku swi nga endla nga ku ho lava ku teka matlhari hi va lwisa xana vona loko va vuya va ta accounta because they were deployed there by COSATU or by their own affiliates and all those issues loko vona ku tekiwa xiboho xa ku GEMS yi ta increase say 11% way above the inflation. Ba ba lahle timhaka ta consciousness or se ba fetsire timhaka va va kha ba nyikiwa muholo wa vhiki na vhiki or ava ha swi koti ku reporta back aka COSATU or their affiliates leti ti nga va deploy to that particular board because I don't think ku ri munhu mi nga n'wi deploy ku a representa vatirhi a fika a tlhela a yima na xiboho xa Satan xa leswaku medical aid subscription if I increase hi 15%. It's one of them. It's one of them. No, it's not in that board. No, I'm not the board. It does not like those Saying things. I'm a member of GEMS. Yeah. No, one of the problems we faced, under the recent elections, and when the problems were there, and we've already, the issue of increase was already there. Yeah. The system, your board, your GEMS, it's an election process. Yeah. And what we have learned is that there are many people who are members of that scheme that are not necessarily public servants. Many of them who are pensioners and so on and yes. other small contributors that GEMS manage. Mm. But kuma ba bita eka the elections. They run a very vigorous campaign in a manner that we don't understand. They go to the AGMs and so on. So we workers, they feel, no, we have established our own institution. We are safe. The institution understands the mandate, that the mandate is developmental, is to cater the poor that can afford. And then don't pay attention to populating the board. So most of the time, workers are outnumbered in that thing. Yeah, that's it. Even now that we ran a very vigorous campaign last year during the voting process. Very vigorous campaign. Yeah, no, I remember. We managed to put one or two. But we normally get over. So let's say you get a 3 or 4 or 2 out of a 12-member or a 9-member board. You're not gonna or outvote when the decision must be voted. Yeah. That's number one. But number two, when we nominate our representatives, we nominate shop steward, worker leaders, members. Some of them who campaign within us because they've got an interest. But we don't necessarily deal with the expertise. So when the issues of management and the issues of increase and issues of pricing,
the people bring technocrats who operate in the industry Yeah. full time, Yeah. not The cultural scientists and all those things. Yeah. Or, police to come there and say, Yeah. board member of GEMS. There are people who called actuaries Yeah. who come and do the calculation and do this. Our comrades say, oh, okay. They don't question it. Yeah, so we need to improve now. Yeah. Now, first, we need to improve the level of campaign Yeah. and voting as Yeah. members, because we're majority, but we don't vote. As majority, put our members. But secondly, finally, languta skill, Yeah. even if by minority in the board, but they must put across an argument that it's based, evidence tangible, based, yeah. or it's academically backed up, instead of just no, the increase is too high. Yeah. I want like that. So president sweswi ha tsemakanya nambu hi pela nambu sweswiwani vandla ra SACP leri mi nga xirho eka rona at the national level ri teke xiboho xa ku you know what hi ya hi khoma hi timhondo sweswiwani hi ya ku contesteni ku sukusela aka local government election which is a congress decision we are going to contest state power leswi loko ni nga hoxisi nga ku COSATU yi swi seketerile kambe aka ti-affiliate ta COSATU hi kuma nehawu leyi nga seketela xiboho xa SACP ku ri a hi yeni ya contesta state power kwalaya ka ti-affiliate ta COSATU again I'm happy va mbale xikipa xa SATU la SATU ene n'wina mbale nehawu mina ni tikhomele munhu wa mina wa neutral ni tikhomele a pan africanist so ni xa hlongoriwa SATU yi ri yona No, relax. hina hi famba na the broad church so the broad church for vanhu lava va nga swi tiviku i the African National Congress yi accepta munhu un'wana na un'wana wa dya honci u dya huku u dya homu hinkwenu mi amukeliweni xana COSATU yi ta ti manager njhani these contradictions because ordinarily COSATU hi yoxe na ti-affiliate ta yona hinkwato a yi fanele nga vi na division loko party yi ku hina hi ya ku contesteni automatically from where I'm sitting COSATU a yi fanele ku na hi famba na ma-communist Hiku anele SACP yeah yi regardwa as a vanguard of the working class So mara sweswi hi ku ya hi swiboho leswi nga tekiwa ku na van'wani lava kumekaka va nga yimi na swona na swona sweswo ene loko mi languta ti-reason leti va ti nyikaku va nyika ti-reasons ti twakala i nga ri ta twakala kumbe ta twakala hi ndlela ya ku va ri va fanele va vuyisa xikan'we SACP na ANC Andhawu laha leyiwa. ku va nga koti ku va divide tivhoti letiya hi ku loko vo divide tivhoti letiya swi la ta vula ku ri ANC kumbe SACP ti nga kumeka ti nga ha ma kumangi matimba lama a ti fanele ti kuma mona se mara n'wina hi ku va mi ri ka COSATU leyi nga part of the tripartite alliance mi ri yini hi mhaka leyi mi tlhela mi hi teka katsongo loko hi kha hi ya ka conference ku i cini leswi nga kotaka ku va swi humelela leswi nga kotaka ku swi hlanganisa ti-organization letimbirhi kumbexani swi endla leswaku vatirhi va kumeka va teka position leyi nga fanela vatirhi mi nga rivali leswaku na vona president i membara ya ANC so va wela hinkwako va ta hi clarify kahle va ta hi clarify kahle mi ka hi clarify swona ivi mi tlhela mi swi kombisanyana hi ku nga ri sweswi a ha ri na a se hi ya ku pfaleni hi lava mara ku pfala. laha ka leyiwani hi mi nyika nkarhi ya hlamulani hi ku tshunxeka Mi lava ni hlamula ni ri mani ni mbale kepisi yini a mo chuza ku mi lava kepisi yihi swi ya hi ku ni mbale kepisi yini phela ka le question oh yi hlamula ku mbali yeah mi hlamula mbali ke mbala ndi ke swi but the president hi ba ku fana na Mbeki Yeah. loko Mbeki mi xi khonera hi mhaka ya was it Gibbs or something what gear xi ku no mina ni teze president ya ANC so mi la ni hlamula as president ya government or ANC yeah yeah so president Because hi xidloko xa COSATU okay no hi xidloko xa COSATU
COSATU, it was never automatic, Yeah. or it should not be expected to be automatic. The party take a decision, COSATU ita farm. Yeah. Much as it was never automatic, ku support ANC in the past. Yeah. COSATU is support a man at the election every time. It's always a product of a robust debate in the congresses. That is why the resolution that COSATU to Humatuku we reaffirm Yeah. the alliance, the strategic nature of the alliance, because Nakuba Herika alliance, it's a Congress resolution. Yeah. It's not given kurita tama iritano. Kungafika ngarongwana kufika kuma kuse kuwana the views letting go we're no longer in the alliance. Yeah. So that's why we always subject this kind of so inalok fane kuyiwa the elections. Kutsama kutekwa xiboho shaku now because there's either the national government elections or the local government elections. Say lega Congress hiriyinda nekoso and then kumana resolution. So it's going to be subjected in this Congress. Yite inkari nyana wakahle waku COSATU yaka Congress in a few weeks time. Loku yaka Central Committee, the 8th Central Committee in September 2025. The decision I take as COSATU ukuri ifanele alawa the affiliate ta hina ti famba ti teka swiboho kumbe ti consult ti member kumbe ti structures ta vona, so that by the time we get to the Congress, affiliates have mandates from their own internal structures. Why were we doing that? It's because the positions that COSATU affiliates propose and sponsor at Congress of COSATU are usually decisions that the Congress tabo. Yeah. Some CCs and so on and so on. Yeah. It's not easy for an affiliate of because remember COSATU is many organizations in one. Yes. It's not just like ANC or SSCP. Yeah. COSATU is many organizations in one. So the resolution making or development of the resolution mechanism is difficult. It's not easy. It's not the same with the political parties, just like that. So we said, let's affiliate. So what SATU did, if I heard you correctly, they went, because their Congress had passed, and their Congress will have taken a particular decision. But because there's this resolution, which we never had to be confronted with before as an alliance, or let me say as COSATU, to want to choose between the two of our allies. SATU chose to go to a special Congress specifically for that matter. It's part of what COSATU said, let's have an internal consultation process. Now, fortunately, had its own national Congress. Other unions are having other meetings that allow them to generate resolutions. Yeah. We will hear those resolutions and debate them and take a resolution at COSATU Congress. So it shouldn't have been expected that it was supposed to be easy and automatic for COSATU to pronounce before affiliates come together and say. But one of the other things we felt for far too long as COSATU, it divided into political parties. Yeah. In particular, what you call the broad church. Because we will meet, fight, suspend one another, dismiss one another, others will have a split because we're discussing a political party interest, not our self-interest. But we have never heard a political party that divides itself when they're discussing workers. Hey. You will not hear the ANC or even the party fight and expel people Yeah. because they're discussing the interests of workers. It's only workers who divide themselves, expel each other, and even have a split. Every split we've ever had in COSATU was mostly about when the political party's agenda or item was on the agenda of the meeting. We then said, we are learning from that experience. We don't want to repeat that thing. Because ANC is an omnibus. Why COSATU can't be an omnibus? Why can't it accommodate every worker irrespective of affiliation? Yeah. I come from a union, for instance, that have many years harbored DA, IFP in the main, later EFF and COPE. At some point, we took a hard stand, particularly when COPE was found,
that we're going to expel anyone who's not a member of the ANC. And But now MKP. now MKP. Now, Mayibuyi. when I used to go to a meeting of my union and I say, Viva SSCP, Viva COSATU, Viva ANC, the workers will look at me and say, but President, awukaqedi. Say EFF. Awukaqedi. We are members of NIAWA and we're not going anywhere, but we are not members of either the party or the ANC. And we are not going anywhere from NIAWA. So we now say the problems that COSATU is having, of having to manage the different political affiliation vis-a-vis trade union affiliation, is not what the ACCP or the ANC is having. There you have a member of the ANC or a member of the ACCP. Here, you have a member of the ANC who is a member of the SACP and a member of COSATU. But also have a member of the NIHAU or SATU, who's also a member of MK or a member of EFF or a member of INCAD or a member of TA. So that is a dynamic that is only unique to a trade union movement. And we have learned over time, Gori, we must harness the votes and support a political party that we believe, or the party that invites us to participate in the manifesto development process. We must also be careful of not shedding membership. Because we are also having a problem of having lost members who don't have a problem with us, but they have a problem with our political affiliation. Because they can't. And your sloganeering. But meeting wa meeting wa union ya COSATU. When it comes to political discussion, all they hear is the alliance. All they hear is the ANC. Nothing to do with that. They don't hear about their own political party that they belong to. We don't discuss it in our meeting. So we are navigating that space. It's not an easy space. But look, we are not shocked as COSATU that the difficulty decision. We are not shocked as COSATU that the party has taken a decision to campaign on its own, because we always knew that we were joining two political parties that have got, each one of them have got its historical mission. They don't have the same historical mission. COSATU has got its historical mission, party has got its historical mission, the ANC had its historical mission. At some point, we knew, and these are political parties that are interested in power. It's just that we didn't prepare well as an alliance, that when the eventuality happened, how do we navigate, how do we not divide society, how do we move? But it's a reality, it's part of a constant change that does not stop. So changes here, we may not have all the answers, we have to navigate through it. All that we have been asking as COSATU, the leadership of the alliance that came before us, they had faced their own problems before. They confronted each other, they resolved the issues. Here, we seem to be burying our heads in the sand. So, President, in 3 minutes. Kube na mhaka ya impeachment ya president. Leyi Constitutional Court, our apex court, yi nge parliament yi endlang kahle. Ava tlheleli va follow up process. The GS ya party yi vuye yi vulavula stance ya party ku ri no, hi supporta mhaka leyiwani ya impeachment ya president. At the COSATU level, ku humelela yini? At COSATU level, we are allowing the process to take its course. Okay. So, mi hlamule 1 minute. The court have directed the parliament to do its job. We believe that the parliament is doing its job, and that process must be. I'm thinking. President, hi khensa ngopfu nkarhi lowu mi nga hi nyika wona, ku na swo tala leswi hi nga swi khumbangiki leswi hi tsakela ku swi khumba. Hi ri na ku tshemba leswaku a mi tiro hetisela la andlwini leyi. Mi ta mi va na hina minkarhi yo tala, hi ta mi rhamba ivi mi kota ku nyika rixaka leswi rixaka ri swi deservaka. Kambe loko hi karhi hi bulisana na vaendzi va hina eminkarhini hinkwayo, hi va na xivuriso lexi hi xi niketaku xa Xitsonga ku twa leswaku himpela ririmi a ri mi lahlekelanga hambileswi se mi kumeka ku mi ri hala xilungwini. Xivuriso xa hina xi ri, u nge lumeki ndzilo u tima hi parafini. U nge lumeki ndzilo u tima hi parafini. Xi vula yini?
mara xiburisi no vula ku wa swi tiva ku ndzilo wa timeka hi parafini I xivuriso Yeah. va ku scientifically wa swi tiva ku ndzilo wa tima hi parafini u nge lumeki ndzilo u tima hi parafini no well swi vula ku u nge lumeki ndzilo okay loko ku ri na mikitsikitsi kumbe ku ri na tinyimpi Yeah. u nge ri u ku wa lamula u karhi na u karhi u hlohlotela ku va na tinyimpi ririmi ra ha ri kona ene kahle mi be ku tlula na mbutisi no president suka ka Hlangani Gang Podcast Network hi khense swinene aka nkarhi lowu taka hi ta vulavula hi impact ya AI Oh, yeah. artificial intelligence aka vatirhi va hina na ku i yini lexi khosa xi nga ku xi endleni ku sirhelela vatirhi va hina whether you embrace it or you reject it because we're wanting aka timhaka ta 4IR so hi swin'wana leswi hi nga ta dela na swona ku ra mhaka ya immigration Yeah. mi hlamuleni mi ku a mi se tshama mi vutisiwa a wu nga ri immigration a wu ni vutisa ka ni tshama ni vutisiwa pasi mara ni immigration is broad yi na ti-policy Yeah. what is a problem why hi kuma hi ri laha hi nga kona hi ta yi kumela siku hi vulavula na yona hi mhaka ya AI hi vulavula hi timhaka ta Madlanga Commission position ya COSATU na swin'wana na swin'wana mara hi khense swinene hi ta mi khoriyela tibuku ta hina okay a ho va ti-podcast host ntsena hi vatsari na swi vona so hi ta mi nyika tibuku ta hina xirhami lexi hi basisini hi nga ti-print hi nkarhi so okay hi ta mi tisela package tanihi Hlangani Gang okay sir hi khense swinene eka valandzeri va hina a hi mi haxela hi suka la aka Mid Range Golf Estate eka vurhangeri bya Jara ka Mahumani va Maxixita va nga yimi majaha yo nghena ndlwini va ri vambirhi va huma va ri vanharhu va ka Mahumani i swivongo swikulukumba va ku Ndabezitha Marikana wa tinhundzu